Оттон алтахыллааққа ким Илинат Федора Григорьевна куру комсордаах жабарахаптан улахан этеряттагыста. Бу оголорга же бил эппетте багайы үлахамнас болду бияха же биле олах ынага көрбөтак истебета жөңгө жабарларыгар же биле олынага же биллерен көрдөрөн оттон үлелетен үлехет кынактаак боллак битти. Охагына боллагана же ким Маркус пут диен бодак өдүгө соппоспут туакта хүддәктек биле улатан тупсан элбах болон турар кеме. Оны 5 отделениялар. Bu manda billen turar hüddal bak keheten sedeske bulasın ve komşuluktan bari ümüpet ol eğer beğenme bırakıp cenahtan bu avun bir laqqa kılahından tutusmut nasıl bürhen çocuk öyle takın öyle pet Bihigi bu altonus hetonus la komsomol kırgıttar bu kadarı üleğe üyerekke körgenarga sporka köhtöhtük kıtıbıt bihigi eder saspıp bolar. Onan bihigi bu bari atın ulustartan, atın nehelyekterten kıtıspıt komsomolskay zveno bolabıt. Gün mandat berbite sallat kurduk sanan sorudakka ıdığa. Mandattanan melci belem sallat bolan kellim ırı argıstanan komsomol barangırıllan. Komsomol en elergin erçimnäkin ıllığın eygin ırığı var. Umnullubat eder saham komsomol. Komsomol en ıstal kekkegar ünebin bu ulu köngüljal bu onların töspünen tersebin. Karçayın kaşevoy albanna hattara ıngrar vatsulus bihiyaka boltara. Kellim min manna kien tuttan kere kemmin sanı ahta kellim ırı argıstanan komsomol bar ıngırıllan. Komsomol en edergin erçimnäkin küstektik turunara bippit hanna da boltun ihin komsomol ıççattar denmepit. Күндү выпускниктер. Бүгүн эһиги исидер барахаватынан орто школаны 10 клаһын битерер күңүт, өрүләк күңүт
тиен келле. Уан солустада эһиги өреннигит үлени таптырга, үлеттен кихи жоллонор диен өйдө бүлү биһиги эһиэхэ иңердибит. Онон төрөбүт дойдугутугар тухалаах жон буолар. Белемнээхэтин көрдөрөңүт, бу бүгүнже биһиги шептэх сопхоспутугар үөдүгөй хапхоска. Даяркалан, борон көрөн үлелир комсомольский путевкагытын эһиэхэ туттарабын. Хеттуан ағасылларга өстө бир звено терилибите звено салаячытынан Итенова Елизавета Павловна өлеләбите, онна бұл звено Араманчика ден ат еңериммите. Планшетка көрөргүтүгөр биги 2 жыл чөчүкөлүгөр үлеләбиппитин тоқ бар моменттарын үчүгөй түгеннерин хабаммыт бер тукордор хататыбыт бу манна колбура комсомольский путевка быт этинне колбура биги бу үлеттен жолономмут даярка үлетин кежиктаны марын Ирина Васильевна битин курдук олоктаганы ынак биле
Qasamidaandan bilbete bikurdu jannar horaqtar taqsıbıpпыт. Вот онды кынаммыт олақ нашасы кырдыгар үйренеммит. Нирейдер бетін олақ кырон курдук бөбейдеммит. Бу хартыскаға барта ол көстен турар. Оны таханнантен эдери чат мустыбытын быхытынан өрү, көтү, күлү, брахынниктахын эме бар эте. Ол эме бу хартыскаға это юность моя, это память моя, это гордость моя ден түхмәкка көстер. Оны таханын оттан бу манна Өдүгөй клубугар болар тоқ партиләһиннәргә биһиги чөшө бөлүм кыргыттара бары бир киһи курдук келен кыттачыбыт. Оннатын битегер тапына бу биһиги не үләгә үрәппит агас астах даяркалар бостуктар, бригадирлер, управляющийлер хүрдәгән биһиги көмөлөспүттәре онан бу биһиги кинләр аттарын наши наставники дигән килләрди бит, онна кинләргә мактау талларын әдәбит. В небе ясно заряда горала, сотня юных бойцов из будённовских войск на разведку скакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И без страха отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва. И боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце пробито. Бастакы тыгынчала даярка бу орыйонга бу хэбил орыйону бар. Бу манна бу йөдүе хеп коска. Карым артыс коска бар эте. Екатерина Тарасовна Кашлакова бастакы комсомольскай тыгынчала даярка. Кина атынан бүтүннүтен бу орыйону бүтүннүгө тахпып биги.